TMC. Ya, el afternoon ya ukyakar mama candidate mo kami na Rabrilio Jackson Irangas. Kung ale gurang asule me udren mo sa metro mama ko. Ada do girel tia rur tragal mura kabel metro Rabrilio. Direk ngumil auto song mura Rabrilio rogui. Kung mara tia al wasa mo sa bedel dengar egel dengar ngi bukrong siya ada semarian rumur mo kami na Rabluat. Kung sa bedel ngumil melil tramo tergi dari almaran mel sen Rabrilio. Malungilo auto song me ko siya on gingol ko ya ngari akri ke gue pura bek terita di sebek di ogere kau di mo do yo maklat ka ba maklat ta kamal sulang ra telti al ora idung Federal former senator gidra algo pares ra ya nombre garra mla garuba kamla o ais wasenga angklek om ladim dang nga kam jaktu mo melek ringin indi au era bodomura program me tikutal te alle sin sekedar oreor tikutal te alle khusus ra aibdul arubul oreor ma direk bilung ma masil oreor kabenor ma speaker ma adra olbir oreor ma tirgel guk rogul adrol ngatian musubril ariate elil me omes orange tial gadebel toksyor gidel imorure al silso adrek di era abok gluten melgosus memak mutial tial edik Taureng asulela arubak dios ngarayang ternyam miskida aika rogul dos per al setial blur belau abluad maklebogla maka direct mal o mesringil mo kata mertiang emang tu girela abekel toy indi sel wal kura susur ngagre lang liliak mura direct mura ngagi dele erklai ma arugula malgeok ma ebirklai ma sila malgeok sel mal togu bet susur ngaga mura arugul adra blilio tira musabril ngariate elil me omisetial gade betok shorgit gimo ruril ansils etiang agumra setiang Erpong rajut ya mo merail mo mereka tiagi del wal live lang nya mo merail al rabekil sil sedul yo sisul time metode ra YouTube tergel model si mesal al sil sa angari te elir mo omes ringira ikal maral mil club sei ya a program regil doru ringira lang meungil medengel wase nga marmurtel mo tatirgel murtel mortial los alrabuai governorship ra ablura blilio elal mel closing kira blilio ra December 7 relara mang ekomia wadirel malungil madengel wase ya sera gano regel buil yang ngarisel me hotel toksyor nga el toksyor gidel kirli kulu ai segmel was yang mongari ongerul talk show bo pertiang mo meskit abo meskit el alsil sa akmal di mo ai segmel raigel aktire kamle lulu ai segmel was ya mo meskimi aigel wal lerul luul malum reasons ya atial aigel gelguk o legra ngagil taktor mai singar murtu mortal los alrabuai ngaraul ngarinya ru pevirar adel malmol mal lo walul dur ringi malutul dur ringi lo se bomrur kita mending lo sengam la metodo ra a televisión o ais lo sengim la ra lo suel ending tirga gidel ada awal dilungi lo se bomrur ultimukra rugula blilio rubagra blilio wal supporter ni mga
ngaka elang mal di mom sa atoko ilngia mal di ngara babier dia boku sa da el tokoi di wera pura ya gidel toko el ngara babier boku sa den soal di o ice cream il wase ya ngara le dar adra blilio el sel sugu mo kada yetti adal mura adrual ngara le del gire del make sure en agabilmente lo rur tringia blaqtak Magita ngarinya lemel mo loger e margong e mo modangli al sential government. Saya modangli lo sen democracy. Mang saya gidel ngara la ngar gidar adar bilio. Mang ngara le del gire del sel suku ngarinya adal mo opte ergi del ngara la ngara rabuai abulwat ma direk lo de la buai ma direk gire el mong e oltauta la alnya la mok gire la orte la government ay gida gire del mo matengei mo bel tak lo se wangara orte la government ra abulwad au spela au dodra government ma adirek otutela la alnya awal dos pe emergong e orut government belal sil saktimo o ay sergmil wase tial ururngil to ya mal batek wal lurol nga kami ngat mok ringira lulmur sera 2015 2015 nga ka amne start ringil le soagal lo sikrolele el ngariya le meltek al adra balu li wayar bek al adra bilyo ngariya le meltil sobril el malaga regord malu documentra agabilmente tir mo madengel wasen wangara al sela agabilmente seguida gururingil sera 2015 akno aklil si ababier mongal gabenor gider al sils el mal di milaira etianga mil sera April 22 2015 amla 2015 mere lang nak mere ngara elol marak makmilu sababian mal di nesimpol malare are godo bebir project malum program sera state sola no dekal el biakal sebel mai reng ngal gabenor gida wal bukura adim nakal jago dingel was ngaram le region ngi en dim nakal swar release aigang meng le medel lewarak el gulu sababi el mol malai lo ultimo bebir a document mare gordra atial government rablo blio soad el bomdengel was en wangara a ortela government el sera 2014 ral bol botel ngo obis en el mutra el al 2021 ending seguid el sela 2015 el mutra u ewarra auriur sei en wal dimlakal el ma angidil regord mal meskak ma 0 Oktober 21 2018 yak mle file al tutak el tialu tutak la dumbruna se civil action number 18-155 ra trial division ra Supreme Court lo wal tutak clia gabenor el digirela ya o mangyula ya gide regord lo gi usel do modor ngil wase Open Government Act yang lula blu belaul ngidil ada sab el sel timer aurora government en sab el melus el mong malu ko el mong el malaya ngidil el regord da government el rang sial al matem girem el meruri di mnakal makutpo kum segid el timer October 1st 2018 akne file a lawsuit sola mlongaria a trial tial mondai sera March 27 2020 ya a trial division a Supreme Court ta ultibdi adjustment tringin el wal sel adjustment awal blol against ra angkal governor give sola
orrim berngi walbel order ngi was ingirel oltob da iger rogur ma document mal meskak leng lo adol tira khasel ula open government act endi uri urse yang ngariate elel ne file ga gidel appeal lo appeal ra sel appellate division ra supreme court sera January 27 2021 uera January 27 2021 appellate division ultipde opinion ngil wal affirm malubang ngonger sel judgment ra sel ngariol court sera May 10 2021 ma August 4 2021 elarra aklilu sa igit tablol babier el direk el norangkal gabe norgiv ablilio lo rimerngil lo asemem polsub la igit record doktob ma wesel al ngal soal girek el malaga pi malun soal malaga piringi yang musuh ngariat elek el malai emang mirur atau edel times el porablilio no malai ga record wal dimna kal mok roguir en dimle maksaya igel no sub egel mai ya igel resta wal dimna kal sub egel mai man kulum das lo sing adiak ider dimla kal dia kartir dia ka obis rakabalment ra blilio malubeng kaya kal sori lo rablo muska ndigir knilair el al rogu recorda base trager rogu recorda knilai sel fiscal year 2013 el melmuter el arrak fiscal year el arrak yak momas kami wa igir rogu el information el ngiyak ngilar ayel ngilal babiel yang ngakamo osper sel ngarinya la ra state trabliliol do mogdor ngil was state Value State Public Law 218-03 seguid la amal algo magal la mal make sure ortela udo ma uspela udo dra ablo blilio agirela gabenor lol tira seguidi emot moklare ord mol qatak wal subela ngi bil adl belolan en mi mok mai mo modengli al sila qabel metrigi makmo aiser mi rigida aigel milngar record yak mal dimora aigel dula se unified budget tra state trablilio ya iganga era sera 2014 melmutra 2021 sel seguidel la ngal domodon si 218-03 apal belgatak lo sengirel ngaringi sel domodon lo se FAA malubong Fund Availability Analysis. Elingi agirel magatmok mosopel belgatak la auspel ay gagidle eudot poera abekra melak mo maskmiu base tersegid la ay gagida igel wal talmalela la ra ay ganna mamregel rak auspel eudot boy alubang talmalela la al dimnak lo ngotmok la igel nya requirement nga al segid la mergong eudot boy tilob mo ngotmok brula uro Budung self fiscal year 2013 Unified Budget nya PSPL number 315-13 isel lo mesirgin diak segid el FAA ringin ngari sel part tiagi la al tial 218-03 el bolol mal ringil nya section A 2A B C D E F G H I J K ma section 5B 1 to 3 mora a 12 selvo momes tiagi del unified budget yaklungila udo del authorized ringi and appropriate el mosopela قبل prosperity tiagi del 2013 fiscal year emlengara $539,421 di selvo momes ra agel breakdown agel programs agel amount ng agel programs actual amount agel programs ngara budget mo ngara $559,421
$232.33. A difference raige a $19,811.33. Ye ludo dunia adegal dimnakal authorize malu dimnakal appropriate tayidra emergong temne expand executive branch ra state rablilio rule aureur. Matiang sel podongur sel section ra constitution rablilio yang wal bolol mal sel article 10 section 14 rapelilio state constitution direct momal mal tayidel 218-03 sel section A 6A B ma section 7A 1 2 3 B C D. Elakadungun morsel book fiscal year 2014 unified budget. Etiang Apelilio State Public Law number 323-13. Tiang direct leka sel fund availability analysis malung FA ringi. Ada kalau tirak sel la ngar sel tiagi del 218-03 sel section A 2A B C morak K. Al sel tiagi del 2014 unified budget etamle authorized and appropriate ngara $645,124. Isel bomo mesa igel actual amount ra igel programs ngara sel tial budget ngara $666,441. A difference ragal tablong ngarinya $21,317 legal dimlakal authorized malum dimlakal appropriated tiagi derrak sola agabelment tergi damne uspel merula bro matiang violation wal direct mal sel la ara constitution ra section 14 matiagi 218-03 section 6A B ma section 7A 1 2 3 B C D. Morsel el fiscal year 2015 nya unified budget el public Pelio State Public Law number 330-14 sel ente direct dimlakal tirak sel FAA el nya ablatak lo sel ngara sel 218-03 el direct di miso Israel section A ma tool mora akei el artial 218-03 el wal lo mal stegi dalla al sel tiagi 215 unified budget etamle authorized other olbira bliam authorized and appropriate ayosang ngara $844,450. Sel actual amount regal programs amount ngara regal programs al sel budget ngara $875,447,000. A difference ringi adori $1,997 el ngia dirga dimnakal mangairalla dimnakal appropriate malu authorize emergong eta ospe galudo direct mal sel ngara constitution rigid angat tial la al domodoring la se 218-03 seguid al sel 2015 yang nengarnya ogol meltelail el ludo del authorization appropriate tiagi derrak el moktegar tial ludo damo matmok ra sel lila ala direct el togora aquaculture wal bolorura agora building el commercial center el momrula research development ma implementation develop enhance aquaculture industry rablio tial project adin nakatam el boltogoy tial bila al melmutre al since after 9 years adriga kan batmok kami awngil mengelis sem negoto program ngake ergi de kata ulis sel video sel bila al wal aloy tel dirga ka aurel morning sel segil do mokdornil tial wal gor olgong FAA tir sera 2016 awong meseringin dia ka omsodet kay ludo do hetiang miloit malu dimlak malu al miloit telam lo model ngari sel carry over balance mora following it
Ela morsel fiscal year 2016 continuing resolution. Tia ul mga continuing resolution na tia serra karal rong la idaya olbira ablilio ma obis ra kabenor to kolam no tutak so lam no rakor ten lobo latak wase tirgelul tutak la olbina awal blol katse tegi del mondai endim larinya mondai meng tim la kasel merula budget tim la continuing resolution temle ratifier sel domodor lo se PS public law number 341-16 nya continuing resolution LV emle approve ayosang ra February mora July MD sel public law 341-16 continuing resolution adim la kakapirngi dim la kakapirngi ra obis ra state tiang relang hasil domestic sel quarterly report ra fourth quarter direct dibus linya violate tial 218-03 sel section 5 B 1 2 3 mora 12 ketungura fiscal year 2017 unified budget linya public value state public law number 344-0-16 coming sel domestic tial unified budget and direct sel FAA al attachnya diakal tirak sel year requirement under tiagid 218-03 sel section A 2A B al murakay angwal ngariat al malel tiagid la sel debora yel le authorized and appropriated ligagid le yosang tiagid al ragara 2017 temle authorized and appropriate angara $1,012,450 $12,450. That's $1,012,450. Sel actual amount ngara programs tial budget amle $1,050,742. Ma difference tial raikal teblo ura adori $8,292. Nya dimnakal authorized malubong appropriated emergong eta spender tiagid rak tiang adirkan mal sel ula constitutional oblilio sel article 10 section 14 PSPL 218-03 sel section 6 AB section 7A 123 BCV more sel fiscal year 2015 unified budget niya PSPL number 330-14 enggal gabenor gidre elang amne spend $30,997 while domodor na to re-establish ra access malum rail mo rehabilitation ma maintenance sel rail betial domodor na se Peliliu Peace Memorial Park ngarap pulom ru sera a fiscal year 2017 and direct dilutro top daudou ngaradori $8,292 direct momru radio sisiu lurior sera also tial nomregal 2018 direct lurul top da $28,843.60 el direct momru tial sisiu lurior sera direct ngarinya $27,963.17 el girer sera 2019 este direct lul top el momru radio sisiu lurior direct ngarinya $26,839.15 el tilo sera fiscal year 2020 el direct momru radio sisiu lurior direct ngarinya $23,000 direct el tilo el momru radio sisiu lurior el era el sel era maigang sel momes ringia total ringia $175,924,000.92 di kalau aku ai sering milo sel pulo sel Peace Memorial Park ngarap pulom dula ala fund ringia kabelmentra siabal beker rag en tomskida ngara 1 million yen di sel value sel 1 million yen a base sel krisi el audodra siabal against audodra brigel en el morbabe merio di el al sil sen sebeden hula siangara 8,000
mora $9,000 tial udo al dollar ini dapat kira kalau di mo liosang arti lagi el Peace Memorial Park sel musegi del udo dem o mesengir tial 175,000 melam oit hal keluar difference ringi dia dongel wasega gidel waigal udo longoy trape kira kaigang meram lomru sel uror dia kangot na change sel Peace Memorial Park di mlengaria igel ngara 300,000 base tersel igel walguk mle udo the secure agabenor sel bol mereka typhoon en nomru sel par igel mil tamal typhoon bofa igel guk udo al sel 2017 ngarinya $20,000 direkal ultobdi del appropriate ngi al setia gidel yosang angara 2017 el tiang awal bolorura community economic development program aluttomodoro na CEDP el niamo develop fisheries aquaculture agriculture poultry ma chicken di milas lo malare gordra document lo oti tialudo lo asemlor malu bang mirgala los peringiren al sela beliuro elanga dia ka togor omnget dia ka togor aquaculture sel bila ala dir ko aisei agriculture mungwa diregal dia ka akurat togor agriculture malu bang poultry malu bang togor omgrol malgra al sela beliuro el desa sel tiale blila al min direct wal dir aloit min muterang al dia urol morngin direct al dia re gordul otil wase matial udo dum lorger dia ka carry over amount ringin lo otil ra 2018 wase tulus peringi telam lo model abalan seringin telang lo yul mora 2018 elak morsel fiscal year 2018 unified budget dom godon wase Peliu State Public Law number 355-17. Sel domes tiang dia ka FAR, sel FAR nya dia kalau tirak tiagi dela 218-03 wal bol mal tiagi del la raste ita. El mor sel igel bel authorized and appropriated el ludo da sel tial yosangang ra 2018 ngariam le 1,042,500 igel actual amount ngar alsel igel program sa alsel tial budget angara $1,061,333.60 a difference ra igal toblong ngarinya $28,833.60 el nya dimnakal authorized maluwang appropriated olvira blilyo emrogongya executive branch a start el expend malubong mga ito. Tiang adirekan mo malmal sela ang sela constitution sel article 10 section 14 ma tial 218-03 sel section 6AB section 7A 123 BCD. Elat tiagi del 28 fiscal year 2018 unified budget tamle appropriate and authorize and appropriate $20,000 el move telwal olgong o funder sel startup funding el mortal community economic development programs malum CEDP el nya direct el mom develop fisheries ma aquaculture ma agriculture poultry ma chicken sel chicken adang nasing ambrola mal again dia ka record lo otil wasetial udo lor dia ka ikal project lal dur tiang dia ka alsela pokra alsela blilio dia ka dongilo setial udo lorger mutial blila al mol dia ka aurel morin mel mutrel al time dia ka record lo otia igel dulo sen carry over raigal udo sumlen tulus pe mengaria balance ringin telang mlosop il carry over ringin mora 2019 fiscal year diak say giving sel do meser tiang ngaria possibility wasi igal udo boy asop el wal blel misuse lo niamo mal say la ara 218-03 section 2A 2HI
Kedamor selong ya arti agi del josisi rak. Yang ngarinya igi logol ogi meltela el ludo del blel authorize and appropriate a olvira blilio. El ega ludo da mokte gringi awal bol government blilio me exercise self TCR al la constitution. Da mokte ni set power of eminent domain. El ngia mo sob el lamaya bibir aklal ra koklir ad el moklal uboy etialudo da nan lapsing ndiakal sob el di waisegi to speril mo mitara get dil mutro sperira anexir dia regordo lo otil wase galudo dun norgel maregordo lo otil wase ngral utma atal koklel taangal atmel taang malubung ngarget tial utma malu tela ludo da mil oit el girela utma el tiagi el emenen domain lo speringi ospega lo gimel tela ele mot mok tia lurior dia ka carry over balance tia ludo mot se el lomdas waseng mi aiga nga misuse ludo buai el dirigel dim naklo turkli sel ula 218-03 el nya 2A 2HI Dirigel ngaria $50,000 el authorize and appropriate olvira blilio. El mo fundra do modelo en clearance, plans and design for Peleliu State Building ra captor rangrulmut ramalgeok state. Etiang anan lapsing fund etial project dimna katamel magatmok ng padiga ka dimna kan dia ka record lo otiwasing melgatmok etial project direct dia carry over balance tialudo al sela FAA malubang nidil record lo oti yang direct ngarinya possible sebet mulaseng possibility lo se galudo do level misuse al moment mal seguir la ara 218-03 direct ngari sel 28 ngaria $28,803.60 el direct de sul ludo project el mo reestablish access el mo provide a needed rehabilitation a maintenance of sel Peleliu Peace Memorial Park rapulomru le tiangara $28,803.60 tianga mo ultimo krayegi del total mo while $175,924.92 en direct le record otiba se galudo domlor el alum de carry over el moranex following year ra FAA. The more set fiscal year 2019 unified budget and ya PSPL number 360-18 tial fiscal year 2019 FAA tiang adekal comply malum dekal tira kersel requirement ra sel tial 218-03 direct wal bolol mal tiagi della magdumura igel udo dunia blel authorized ra sel tial 2019 ngarinya $1,071,321 el blel authorized olvir blilio emergong authorized and appropriate angara $994,221 el mosobe la qablemente lo spering tiagi del ragra 2019 el eigel actual amount ngara sela egal program tiagi del 2019 budget en ngara $1,022,184.17 ma difference regal toblong yang ngania $27,963.17 Aigel dia kalau authorize malum le temle appropriate ya kabel mentra beliau auluspe merula aurur direct mo wal bolol mal sel ula constitutional beliau article 10 section 14 sel PSPL 218-03 direct ngarinya $5,000 el lilu tilo del mortiagi del social program del domodoro na se community economic development program lalu CEDP el direct mo mru la toera fisheries aquaculture agriculture poultry ma chicken farms jadi sila beliau dia kedua saya gagi del
namadung wal program salum project namat mokra alsela plural bilio etiang anan lapsing fund ngigel selos perngi molmutra following direct sepedal lomdas wase ya kalebel misu sudo mal sel ula 218-03 nya klitmok la ara state trabilio el agmor sel fiscal year 2020 unified budget el PSPL number 302-19 sel bo momeser sel budget sel FAA ringi ada kalau tirak terjadi la al ngar al sel 218-03 sel section A 2A el mora K ngal bolo ol mal terjadi la sel ngil tiang 2020 mne dire lilu tel ngarnya another startup funding el momrura de sul el project el domodor ngil mortial domodor se community economic development program lalu bang CEDP $20,000 el dire el momrula toera fisheries aquaculture agriculture poultry mas small business ede el al time al sablilo ndia to sa atore ga gidel lurur lalu tegi ludo dulu speringi ngaria possibility lo se ya ludo el por bebur seguir como de las misuse of public funds el commercial fiscal year 2021 el ARAC unified budget el PSPL number 366-20 366-20 el direct sel FAA tial budget direct dial tirak sel requirement ngara al sel PSPL number 218-03 al sel tiagi 2021 and dililu tuwa bada dililu loto bada another $5,000 el startup funding el momru radio sisil project el domodorngi lo se community economic development program al uben CEDP girela fisheries aquaculture agriculture poultry mas small business mas chicken farms direct dia ka atore ga gitu lurur alu unte gitu ludo lulus pergi luare gordo otil wasaigang no mrula ga lurur alu tia ludo dum lorget el agmora get quarterly report nya require pabenor el brul al sela pekel fiscal year sel time ra yosang angal reli every 3 months en girel october quarterly report el mora olbira lula olbira la rablio lo oti sel shasing ra atial government ra al sela igele del buil ra uspela udo ra udo dubai el girela igel program ringil ngia angar al sel budget tersegid ra sel the board sel quarterly report ra fiscal year 2013 en dia quarterly report ra June, July, August, September aye missing dimnaga milay dimnaga baskak direct el quarterly report sel fourth quarter tiagi del 2013 fiscal year direct el missing tiang amo direct el mal segi del la ra sel 218-03 sel section 5B 1 el mora 12 el morsel quarterly report ra fiscal year 2014 quarterly report for fourth quarter tiagi del 2014 direct el missing dimnaku wala direct el mobile segi del dosiula am lamadung urbat el morsel quarterly report ra fiscal year 2015 nga sel quarterly report ra first ma fourth quarters are missing direct el dimnaka kapilmu direct el momalmal tiagi del dosiula am lamadur urbat belnya PSPL 218-03 section 5 1 el mora 12 quarterly report for fiscal year 2016 ngari se quarterly report a fourth quarter direct el missing direct el momalmal tiagi del dosiula a quarterly report for fiscal year 2017 ngari quarterly report ra sel quarterly report ra fourth quarter direct el missing direct el momalmal tiagi del la sel quarterly report for fiscal year 2018 ngari quarterly report for third fourth quarter direct el missing direct mo walbol matarak segi del la nyana madurba
a quarterly report for fiscal year 2019. A quarterly report for first, second, third, and fourth quarters. Adiregal missing, diregal gulay, dimlakal paskak, minsos yung wal dimlakal orul, diregal momal tiagidala. Ma quarterly report for fiscal year 2020. Quarterly report for first, second, third, ma fourth quarters. Adiregal missing, dimlakal paskak, magulo tablo asing dimlakal orul. Diregal momal tiagidala mlamatung. A quarterly report for fiscal year 2021, LRA. Yang initial quarterly report for first, second, third quarters. Adiregal missing, wal dimlakal ngal maskak, minso asin idel dimlakal oru, malu dimlakal sori lo maskak, diregal momal tiagidala. Ay gid omsodel ay gid rogul namgat mokorsay, elakad morsel part tial summary report el guru ringin. Bas kami segid ayel siasing ra atel malela la au supela au do dubai el dimlak lo tirak ra ala state government ma constitution emergong yang executive branch ra state rablilo amal mol expand da au do dubai el dak lo tirak la part tiagid summary report akit mukli sel milkat mok sel domodol masay violation of Peleliu State Constitution, Peleliu State Public Law number 218-03, alum PSPL 218-03, yakno define ay rogul ay assessment yak ultabdi sel domodol ni masay penalty assessment lo tirak ay 218-03, alum constitution ra state rablilo. Melakdong sel fiscal 2013 unified budget talnya PSPL 315-03 sel ayegid fund ayel FAL dimlak amlo mutaw trala sel domes sel tiagid 280 sel ul tial 218-03 penalty logi bebul sel doni lo say section 5 CD ma section 7 BC gerogul lududela salary ra sa agabenor el $24,000 ra arak agirel payback al mora state rablilo seldo ol tira kartiagi del 218-03 ra gem lamdung section sel $358,927 el nia ma yosang al mora executive branch agirel agabenor el payback al mora state treasury dan dimlakal القت مكلية الجيت مكلا يجي التلملة لا من دين مذي الوشيجي ذي من المول من الطبضة وضوض المرولة يجي له يوريور السيل دونغوس مرسل كوك penalty التراك السيل state constitution الارتيكل 10 section 14 مع PSPL 218-03 section 5C D مع section 6AB section 7A 123 BCD yang hari sen $19,811.33 ay ludo del difference sel ay dimlak al authorized malumong appropriated mergong yang teman-teman spend artiagi derra may gang girel adal mal artiagi derla agirel pay ba kay gang sel bor sel fiscal 2014 indiregal sel FA indiregal ngariya telmelel odmor sel penalty por tirak segel 218 section 5 CD ma section 7 BC yel salary gabenor $24,000 abekerak agirel payback sel $405,150 el niamlor executive branch lo spe agirel diregal payback al morat Peleliu State Treasury sel penalty pursuant al mora Peleliu State Constitution Article 10 Section 1-2 tial 218-03 Tiger Section Black Mudung sel $21,317 el dimnakal authorized palung appropriated agirel payback al mora State Treasury ra aproblilio edbor sel 2015 sel FAA adiregal dimnakal tirak rala
sel penalty lol tirak tiagi del 218 dash 03 Rigel section mlamadung sel $24,000 el salary raga benol agire payback al mora state treasury sel $456,356 el nyamle milngal mo losper yosangara executive branch agire la agabenol payback al mora state treasury sel penalty guk talmalel sel article 10 section 14 temporal lilio ma tiag del 218-03 el $30,997 el nya dimnak el mangaira la malu dimnak el authorized and appropriated agir el payback al mora Peleliu State Treasury sel bora fiscal year 2016 continuing resolution numbernya 342-016 and 342-16 coming. Sel quarterly report for fourth quarter adibus ngal ngania violation alla sel penalty girel tiagidi lol tirak sel 218 Michael section ngin sel salary gabenor 24,000 agirel payback al mora Peleliu State Treasury sel 76,000 $104 nyamle yosangara executive branch agirel payback al mora Peleliu State Treasury sel fiscal year 2017 unified budget PSPL 344-16 sel FAA amal malarala a penalty lo tirak tiag del 218 section 5 CD 7 BC sel $24,000 salary gabenor agirel payback rangi the board sel executive branch operation funding $551,949 agirel payback al mora state treasury sel penalty al book telmelela sel ngara constitution article 10 section 12 material 218-03 sel $8,292 dimnak al authorized malung appropriated to spend agirel payback al mora Peleliu State Treasury. The more sel 2 fiscal year 2018 unified budget PSPL 355-17 sel FAA adre amno malarak sel a penalty tiang la sel $24,000 annual salary gabenor agirel payback ngin al mora state treasury sel $600,876 no yosangara executive branch operations agirel payback al mora state treasury sel penalty lo tirak sel article 10 section 12 constitution of lilio ma PSPL 218-03 Rigel section ngin sel $28,833.60 nya dimnak al authorized malung appropriated al bill rablilio agirel payback al mora state treasury the more sel fiscal year 2019 unified budget nya PSPL number 360-18 sel FAA nya direk malarak ralla penalty tiang sel $24,000 salary gabenor agirel payback al mora Peleliu State Treasury $595,400 nya amlo yosangara executive branch operations agirel payback al mora State Treasury sel penalty lo tirak sel article 10 section 12 constitution of lilio material 218-03 Rigel section ngin sel $27,963.17 dimnak al authorized appropriated sel tiagi del yosang angara 2019 agirel payback al mora Peleliu State Treasury sel fiscal year 2020 unified budget PSPL number 302-19 sel FAA nya diaglo tirak ralla normal arak segi la ma penalty al sel tiagi del 218-03 sel section 5 CD section 7 C sel $24,000 annual salary gabenor agirel payback rangi sel $595,400 ngiam no yosang executive branch operations tiagi del rak agirel payback rangi mora Peleliu State Treasury the board sel fiscal year
2021 Unified Budget. Sel FAM dire no malala. The pair sel 24,000 niya annual salary ka ke pay back ringi. Sel $550,700 niya no executive branch operations. Gire pay back mura executive branch. Sel tangay kay gid rogul assessment ra ukti penalty yang rogo yang total ringi ang ra 4,574,000 $4,574,076.10 mutul dulin $4,574,076.10 silbo moda kay gid namadung esa total regel el penalty el seldol tirak lalitia seldol tirak segid aigel language segid la ara 218-03 ma constitution of lilio aiga gida alla amil tamal ma aiga gida wal total regel penalty ra atemelala sola si soal di OI sergid lo aigang ali aigang adakal direk allegations sel dong mong yel to kamri lo seng allegations malu undir gul telak di gua isir gumi lo ai gang am ai ga dimna ko guli ba ai gang am ngara iger gul document ngaka bli seba bier el mol malai agor tamle order gabenor el malai gang el girel mal meska ya gel nila rogul regor a based ra ai ga gidel mlamudung el blaktul mergmi wa ara video diagel dimla guli malu bak nilango dal babier gel mei duib emergo top daigang ai ga igen maldi tui ra iger rogul document ngaka amno supegel mai ra parliament rabilio emergo nge analyze summarize emergo nge otobia sel summary report lo oti chegi del shasing ra atemele lalla am gire lo supela ga gidel ludo poira al sel parliament rabilio ra al sel 9 years aling al sel sera 2014 melmutra el al ragra 2021 aktingu aiga diktul mergumi ngo mdenge yar adra bilio mosumilo mes oren sekial program sola digmi melbodo bral du sul wasei aigang klemerang malu bendia aiga rekor tadi ngartiang el gula berogul ngel adel ngiang soal el me omes malu melak apiringi adi golornga kadang waranga ka 7751616 gom golornga emergo ya akmal meskumi gom mula kapir gumi emergo mal me omes gom gu ko mo motengel waseng wangarang sil wal conclusion or tia report guru ringi esola tia report sera September 27 yang summary report sera September 27 yakne submit rakapit report mo office special prosecutor April Dawn Cripps nguko mo omes emergo ngi amo omes lo saigal blaguto del record mal base traiga record moral ngarnya atel melela la aiga ngasab edel lulturingi efnosen klemerang malu bendia ini adrala mo melbodo segidi esela ra 218-03 angari sel section ringi el masada ya penalty girela al sumgur tombelia la ngari ongerum ongedei en direk ngari ya penalty ringi sub MLP 100 tala tiang adi misdemeanor ke ya allegation dia lige high crime criminal di sumo mo toka termelela la al di kadi repeat di merul en subel mo tutakla mo ngarander criminal charge en sella apula sing pay $100 pay more al sumo kadi melmol direk ngarinya kalap senger mo kalbus ngi ra gagidle jail ay gidre lang amil katmok report tiang first part ra yagid summary report guru ringi
Ring hal to ka record ma document dirga gire kal malain di dirga kal skaka office ra benor mel mutre lang en pal tak selva bilinge ma court order wasi girel maska kaigang ring every 10 days al sum dakal ska kaigang el sela yel during business hours ra kabelment en every 10 days al sum dakal ska kaigang ak sabe el file ka gidel notice of violation of court order emergong en asra court mo sabe la akabenor bilio haranga ka $1,000 for each violation di dakal sokal muru share nga ka dak martial margel bai sokal di makatak laigang mergmi mo mo tenge di gmiul mega di sha al suil girel tiang ela kad mor sel tia sel gotel reason en ngaraul ma akabenora ma oldu per kagid lo olle kara doctor omai silnya mal kul al mal kol tutorial ma usper al sela belau etama oldu per ngil mermur temo kabenora blio elak mo mos kmi selong erul reason selong erul ul eto osikrolele obang kagid gal ole ngam ditolok le mergot oldu per ngil mo ormur temo kabenora blio sera tiagid momesngil tiagid document ngartial gubang tiang ato mo na se property use right agreement tiang amal di 3 page di 2 page ma imol map lo wangel tiang al baviera amilkat mokra sera February 24 2020 last year milkat mokra last year ra ongerul bui ra lu meal kapsingil tiang aval bavier domo na se property use right agreement alblel saing ngi amilkat mokle ngarnya saing ngi tiang angagi dele I guess tiang ang oramal ukl tialatai la oramal liganding agi betengeri elang waseng saing rangagi dele etanol baharu serio ngi ngi awal te era olkota te era radro klalo ut mursel sel utum rasuel ngi tiar skojura blilio al sis for al sel serio ngi sel momes ngi ukla wase Pelilu State yang ukla gabenor temismul masih ni asaing ngi nesai ngi direkra josisul silsrat 24 kapsingila ongerul buira tiano mereka ra edireglo merior segi yang ukla PSLA chairperson yang arya saing ra agabenor smul ra alsel di PSLA adongu ring wal Pelilu State Land Authority Pelilu ada ka Pelilu State Land Authority ngi di ngaria Pelilu State Public Land Authority ya chairman ngi agabenor smul tiang ablel file ngi ra gort sera December 9 2020 tial agreement milo adra blilo kira blilo amengel wasim lengaria tara time governor smul ma bebira adra olbira blilo amle invite ra ambassador amrigel memru ra meeting ra blilo ra tara time ra gana mereka buil el negirin masadur tial togora soldado me ospera skojera blilo el asel bo mo mesel tial babier en el ukl wasei ngaliang angod ulom sodel tiang ar tial gablira adra gablira suei ngu tial utum el ngu sa state government rablilio state rablilio ngu el tial utum o basel de dulu aseng exclusive el right el mo merula construction development improvement installation rehabilitation artial el Pelilu airstrip el mga partra infrastructure giretial airport sel moral sel reort ya agreement en masado wase no additional rent or payment will be required
means raw say tial utum tial klal wai ra tial kokli ra imol gabli ra blilio tiang tigida klungel tial utum 751,528 square meter ngal gadla la klalo ya danol tharwol olgong rongul assigner ngi ma obura temi kabenor ra blilio dimlaga gimodongli tiang el tiawu lagi nomodongli bavier ngil ngarinya tra kablil ulsis pralsil seskojo amis kama kapiri magim armur trosi ngil mamti ngil ngedel gimolu sababil moradanul harwol malara kapiri etil tilo mas kamam ndim la kamam usi regolele ngu tiang sel momes ngil lang mal dia ngodol lomsodel girela tial klalul ma aradlo klalul ngil Mali cell board cell section 4 was a assignment, sublease, and transfer. And yang cell dongurung ito kamriyan was a Peliliu state shall be permitted to assign any right under this agreement to an appropriate partner or contractor. Meaning raw was a al sugum tiakla la mong milngail mura imala ka militar Engel gabenor, which means ngal gabenor elang. Among arnya muy klisi el svel assigner tiaklalo. Murang idil adal partner ra state government malubang contractor. El musab el nganya right ngil met mo imrut tiak project. El surprisingly yung setian nombre garrakal almost whole year. Dirga ka di imol meeting milkat mokra sila blilio ais lo say mora adra blilio kera blilio ma alsel oror lo ais lo say solda soril me mru raskodio el mo ospering agi bai diri reng lo say angarnya lu il melio lu do el gongar escrow account el nia girel mo mru raskodio seguida dimle or gimoreng singil tokoy Hindi dirmlaga tamal to da kabenor el melmu sel time ra agi bo modong lik agi el agreement ma sel time ra agi pala lawsuit el mora agor tel enyam le mor tel waset yang amadel ngaringia abudo del kagar al sel edi dimlag lo ais el melmu segi del time al tel gabli la file lawsuit el sura a state pangagidle danol tharu endimle tilo o tilo wasei audo del mlegirel momruf tel skodio logi useldo modoringil wasei answer malubang affirmative defenses ma counterclaim ma danol tharu ma peli state government etiang based cell civil action number 21-062 elinya pending rakor real time realme November morning hearing etiang tiagi del babilenge la answer radano haruo ma peliste government tedim le tillo o til wase tiang ngarnya udo udringi el 6,129,734,000 ma adel medul munguyo ababier o mesa ababier sebe el ngu tial udo ekanek terngir sel property use right terngir ablel sign terngir tergal terul udam el assigner tial mosebe el state el assigner tial right el tiak lalo el ngul masang ngi appropriate partner malubang contractor kita mo los soldar merigela dekal sel ngaringa udo soril me moita al sabul bela on diakal dil direct el mail dil mal mail solda mail me mro diwa tletelel sel project rablilio armurin samle contract rasurang la temle rablilio sira era August 15 asurang lang ila donguringi mar adal me merko truli sir la ra clock lu ar solda nar sel make sure ngotmok lo tirak rager requirement ra contract dakal solda mira rablilio meruplo seludo alkmom la omloringi
Eng mora ka yeder katra state tangani PCL mga siludo mora a kontraktor lo mesringi malu partner lo mesringi so el makat mokya mang adal mudu mu ya babiet o mesaigam e gerdi mesang am ngel wasei tial to ya ul mung tamlem sisi lo marte de galo ai sa adal lilio mar adal klara utum el wasel por subir el modo urtire de relia ungil el telbil el bol subir tial urol moran motoy autura ya yidel babiel na metodo lame uo ang na mo mtingel waseng wangarat tel taru seluror morngira skojora blilo ada el mat se mal mol morngira soldar amria ada lo itia ablilo mal uben to iti sel skojor sel oxperngi mas skojor ya ulo skojora irai se mal mol muluror matiagi da taraw ul ya ku ai ser gbiu تدري قال مغاري عمال نغار باب الأرض تقلق قبل من تدري قال ميرار دلو أبلير أبلاك لبسي لو بعد يسيل يسيل بابير يسيل property use right agreement المرار دلو أبلير أبلاك لبسي لو سي كرولة pressure بيبير أدرى بيبير قبليل نغار على سيس كوديو بتساين ارتياجي التلبيل علي تعمل دي 2 page di 2 page claro dia ka omso de la sing balungul to spear ni al dula sen temporary di 18 months ending a dos pe aklal wa klokle la aden gire ngari olgin osis klel tiang ang aula di tergib ut min lo tari grab mo mo ngar soldau engila awal melio lu do dral sen set tari grab lo do raol direk lo sen waktu ngetel ut ngara al ngara sila blo blio goktir ar ade item amla rangil di YC gitu ngul mora saka plemetra blio to spe rangil mersel sensori e dia kadi imol ngara klel me mo itra adlo kalo utum ay ya be bira monda lu ulum yal monda ngari elam e ga gida yel be bira tol dimna kal mok no dimna kal blaqtak dimna ka open al du mau blaqtak lo sing tialuro ngarang ngaral waktu ngaral lu da mo karangi bor subira ada blilo rogu mara adlo kala kala bolo ngai el mok tawil telbil renga ka mara kumiu marogu ada da kata dia stopa aungil klunyal rat ora development palu un project na blu blilo dingarinya proses el bodo giungi emrula toy masel derli do tabdil morabwai el blaqtak ملقى أرمود الآذل مو لو منداي ملؤوب تمورين عنه إرني رابيو التيجي ده ملك تموك ما أقول ما شيء ده متيان أصل قوم سرني وقتي عاقا أمران واسه التيجي ده أونغيرول reason إن كده ملا مرمور تل معنوا هذا المال ده وش إرني هذا بلور بليو ما بلور بيلاو الارمور المرمور المورا اوبيس رقا بينول ngakam laka benol 12 years ngariak laka gros omorur tra bro executive branch omorur tra ikagidele legislative branch omara legislative branch and the four regular sessions ma bevira special sessions amorur ngarial do semal sambola kadirul mobil yang adrala amru lagi di omara executive branch and 24/7 lurur dia kata elemen makarang jadi mungkin satu tahun dia udah mau kopsingay 7 days a week kita aku terus perengkal tok tangal legal mal innocent lah de will adal di imol tok tang rablu belal adal belal mudul operate kalau ma oban mau mengsangar ngira akhir mal gerel tokor al sila blio mol borseng mol matamala isir kita uspernya adal belal akmalol ngit tergida adra blio pomongil mo elelak edirek lor ngit tergida adra blu pelau wasei mem do sikrolel dot clean gal buiga dor gadi lol mol ngartial mudu uringi luryor ya blur belar elangang song sar toktang
Kloa albul kita tial other jaka other bekel every week ngani other belal mat. Itu sul time yang katangara al sil tial makitrak. Magdo spera rogul se mong toktang al other belau selong to tu urgiden kata other tu tokor belau kata mereka mau tengah tinggi. Malaka do banggang al mo mangasang ringi rata koi el ngartial ul ngasir tial government pro government ma president trabu belau ma kongres ma tirgal bebi toktan other belau ngara belau elang malungat sel dru al ngari loror elakal bor tiang al sum soal mala atngak la dia kal bekil sel mo gurura aden lang ma atngak jadi mala atngak ra bekil sil di tial lurul medang li tial lurul al borgin galbui yang mo sungur e mo dia sel ruli tial tara mal dos peringi tara urur lur bela ospering bakti ngul meritiang ora idung gidam ne soakal malgoy Moisi. ngaka ngartian mga dudul diak kora o mula malu bak umar tatoy malu bak kora di Melayu atoy Ja, record do wiska makulap. mga dudul ngara alam tilay kang reng kita belang ngaram tar absul to treta elang mendiak subet ngartial kora Melayu atoy malu bak west atemedel masada atoy nya dekal marat atoy Moisi. akti ngul morsegi de mergonge el mutlo susur miwa no somin me orang setial kedebel toksio orgid arsu ayah dokumen tengah tiam arsu ngidil adel ngaria agarin malu soal memela piringi ebel ngai emergong el guklomes el megadicion el girel a sekio manal meri December 7 2021 Kuman sulang el sumania agrime Dia kagari kakti yo ay silwaseng ngari kapil dire kal biska ka. Candidate tragel to koy dilo el alsils. Mang ngidil adel loreng sa masoal mengmay. Ak tire kulturo ka sibil lang kapilo yak mam. I say Batial toksyo momral tal Sunday. Mang ngidil gremiul sa miul logel girel ay ger kulto koy bildong. Ya ko mo badeng waram Mr. Ngiray ngasam. Ikita mengel wasya Jackson na tara candidate mo ka benor ablu rablilyo. Igar record lo trokok la record la blue rablilyo. Tingul merise ba imbrenga sulem akumda sa kamal mlem la takla. Maradro reng sirgida akumda sa ngaria karri timi ule ko ger kaulen. Record mato ko multo ba mal ngara babier mo. Pa imbrenga sulem el mosem lo to special TMC. Et mu bebi rato ko gumra lu aseng ngul batak giri rato kla de lo reng especially la rablilyo. Ya, mesti orang ada beliau ulungin mengenai information, mesti ulungin beli kerana kami orang kami. Makum TMC mengenai sulem, ya mau mengulung, jual tian. Toko bet program tian lain, del kestengi ya kandidat mau kami orang beliau, Mr. Jackson Ngiray ngas. Kohman sulang. Thank you. sulang